نمط إيه ناس أخيرا تقولي هو بعد ساعة جرابين تابع أنا هو يسيكو فاك دقيقة هنگا دورا كنا بكان تكان كنا 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 بوتو كدانيا نجيه هو إنك كده سوي سكوا nama nama ya kebuti ulana hai ambala kebuti tahu buat jiki mana jaza ka gani akan mana jaza unik ne jaza hai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تفردو تخيني الشمع حركفوني سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتم مطور مقالة من جرات مرتي سلام تابجال خبجان بكون جرتو سنا قون سنجا أرانتنا نجرتيو نانجتني خدير كنو قبل أبديس نجرتني كجرو كنو إنسان ما جرا وان تيس كاني جرتني لبيتني جا قبل سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع الله سلام تاو تبونا من كيف بوا سلامة ما وان سلام تاو سني جراسين سلام تاو سلام تاو أمة خيرنا سلام سلام أبغى تقول كلام نقول ده كلين سخيس بلادي كلين تخيس أولاد فيها وانتين الكوجرار إيجا متى هنون ده الكوجرار يا جرا ميلي كنت نرانجلو متى إيجا نده بمرة ميلي كلين أمة خيرنا أكو ماشين بيكتن يتشو أمدرا الدنيا خناقة أرجي في التلسانيس دين الدنيا هاتيني بيتني دين جولي بديتي بفما سنين الراس ديبني الداك كنا فيديو قرتني نتيس فيديو سن إدا قرين نتميديا خرتي بوتين جرون أرجو جرتني لقارب بيتي هدودا كجرانو ياديشو خديريس بكم جرون بي أنيس بكم جرون بيتين ويا ربي خنا مقالة خيسا كتولة خلون تنا أمان تنا نمود دبي كنا بدلك جدا وجرا الدنيا برباد أمنا إلى أما ما هو هنديفنا بكا جري كيسة وانت دبين كبر خاصة عن جوا وجري بكا كيسة دو أكستي تنمامنا خديريس ربيعا اتلاقوا يعني إن شاء الله الدنيا عماس أمدرس كا أنت التيا كوتني بيتني حدودك ما خدير ما هو أنا ونمان تبدون أبو وانا ما نجيك أبو تو لأن خيسي ساهم فجأة أبو تو هاسوا مالين تبدأ مي مالين تبدأ إيجان إذا سلا أركي جرسان كبنايتين كران كنا كبناي نكبناي جرس لا هنگان كران كنا كبناي سوتي هنگان كران كنا كبناي سوتي مالو نيتان هنگا تيمني جرس كبناي نيتان mana hari sana ini behar tu musawar kesa. Jualan tu nanti itu. Ije, ega nanti kebun kesa be. Ije, kabar nanti kita wala dia wala furu kubulin akan jalan nanti kubur mata kon. Lakin nama orang dunia dokup satusan kabarnya rasuk bisan. Dokup nak jiran tu lagi amun lagi kata. Anggan isi kami dia bisu, ije kan. Anggan isi kami basu. Ada bahkan tiga tahun kabu kamera kan nak am saya sini jadi sekarang cuci Isini video orang be. Khadir, mana saya ni biar kata be. Mana ni biar kan. Ulasan turun bulla. Ulasan turun bulla. Oh, sin jole ta ati jole ta ega jole bre bulla. Jole bo jumad. Jo isan mana jiran nan? Isan jiran nan? Isini tu bulla. Isro jinte mati. Abo jole jadi konferensi isro tu nama luti. Oh, ni kita isen ta. Kalau mau nukas aku. Kau pernah kata ini muda. Wanne na katira geba do karamat tu bila apa ni budini ti abi kija. Wanne lef. Amma kope yo khaista ani isro jinte. Umar sana kope bure agar tamu agar. أكتر نقول نمر أنا سكر سكر تايسا kope bure unda. أكرت تكتم فكرة أكرت ناس تك خطب ونيس خطب هذه تعرف خطب وأنا سمعنا نمر منا أنا أتمنى جروتين بكبيرة جرا وأنا جيرا تبي خدير لكن أمتك أما سيرة كدراني كورتان نمو بنام فورتان في لوت دينه بكساني يولا فدوينه لوت نفدوين سيرين تندلا سيرين وما نقول يولا فد نفدو كولا فدا سيجرا تبني أول سيو جارة تبني سيو جارة تبني سيو خبا تشيل كل تمر راي سيو جارة تبني يلا خي سكان جيتي تايو هو واي سيري زات ذاتي سيري مقالة تكومان جرّكون أما دراس دنيا مرة بيكا فورن أكرت مرة كره خدير والسبب وصلتين dapat tata asin we gada ki lal ni kana mana kana mana ta malik namni warani to ko ga garche lolesen undan ko Lagi kana simbe kana simba zukti tana ta alabu siri motor ko siri manu ko lagi siri santi ye osose mo jurto am kar to budi nara am kamera hay hanabu lagi wasibini ma ne lagi isabi wana magata niana nis Woi sidang, abi wanda kana sin capsini. Lagi badu, bakatu ana begani. Hundani sen. Labi abdi demne tichidina, obba isan jiratan telefon sin dawle nu duftan sin. Mutalle vidde dufte chu. Nama biralle double te duft. Double ti jolle ko double vidde. Nama le nu dagay. Na aknama gatta sana dagay. Nama nu tummeiseti, usta sin jerat achidina ti barri kam nu. Ula akka jerri isan gadi bani duran bani. Akas gona dagay sasi galte.
Kanaafuu egaa wal bira dhiibne as jaalataa maaliif manaas eegaa obbaan asii barbaada kun akka dhufanii ijoolleen fuune sirriitti akka ijoolleen fuune taa'is mana akkas nagatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu uummata Oromoo kakkaalee addunyaa irra jiraatu deebinee jirra. Ammaas kun olaal anaaf qophee bichaa mana keessatti hafe ijoollee ta'an mana keessatti qollamnee taa'u jirra. Yoo asitti mana kanaatu karatti aana jechuudha dura. Yoo nuti ol seenan nuun qophee mana kana keessa teenyaa Hadiiree fi kutaan Abdi Faajii namaas alaa dabalanna jaanii kutanii nutis gaa akkuma beektan akkuma amma dura beektan sanii uummata keenya wanni akkanaa magaalaa keessatti dommaattee jirti. Awwa ita sila barbar sila akkuma tasaatti laa dhufu kanatti isaan ta'uuf irraa beeke. Sila anuma xiqqaa isaan tuffatan kan akkaan isaan godhan laa qilleensuma waan agartu wallahi. Kaameeraa isaan qabatanii haasanii fi isaan sanii godhanii biyyatti. Ati akkamitti fuudhan qoy? Moona gadee fidaan isaan fidaa kan duniyaan akkama keessatti hima. Waan tan akka amma duraan laa qabbanootee dhibeen kan bu'uuf daa'e. Anamma irra waan kana nu jirtu keessatti duniyaa akkama keessatti duniyaan suuqatti godhattee ofiisaa jiru godhate. Saatanii iddoo amma isaan dhufanii nuti ol seenan. Giyyaan duniyaan qabayye giyyaan ol fiigee duniyaan awwaa maal giyyaan ije gamal jiru. Nama lama qofaan gara kaameeraa kana keessa kana qabee garuu namni immoo kana qabee naan deemu duwwaadha isaa ban qabu nuun. Dhagaa ni beektan uummata keenya amma duras baaris ballos jechuun nama hedduu qabanii uummanni kun waan akkanaa irratti dalagu jiranii sanumaafuu gaa maali isiniin jaa wanni isin jiru takka hin jirtu ammaan tana barbaada duniyaa irratti namni hundi xiyyaa jira waan ta'eef duniyaa barbaadan amma wanni jira amma durallee duniyaan rabshaa akkanaa tana yeroo hedduu yoo dammaatte dhiisanii jiran namni isii qabuus qaama durani beeytanii isin hundinuu dhiisanii jira waa akkanaa kana keessaa walaba ta'anii jiranii dubbiin namatti ulfaata gaa isinitti illee dheerannu uummata keenya wanni hin jiru irratti waan isiin amma firraa qabaaf qabu rabbiin jechuu laaffisee fi waan kana firaa illitti ammaas miyyoo duraan gartee ni beeytan urjii tayyaananii xiyyaasanii isiif saartu taama dura qabdee gartee fincaan waafsanii isaaniitu itti deebi ammaas manatti karatti eeggatanii yeroo isin fayyaa hin qabne dhageenyaa wallee oduu dhagaanii hin beeku akkatti dhagaanii isaanii karaa jechuu qophee fi haakima dhaqee deemu kara qabanii akka godhan gaa kutanii qophee'uu jechuun akka kanatti nagalakkisanii akka kana godhanii akka kana fuudhanii akka kana nagalakkisanii hin beeku jaa sanumaafuu gaa uummata keenya qaqqaalee waan kana furmaata jechuun ani yeroo hedduu lallabeen firraa boodarraa ulee hirkadheen firaa usee amma jechuun kana edaa gareetiin agarus maaliin godhaa laaleetti dhiisa Hadiirra dawwalee maaf teessa kanatti kun duniyaa kana godhaniiti wanni akkanaa sirraa sirufaatii bakka teessu kee qoonnaan jeetiin abbusanitti kee bira dhufuu hin dandeenye xiqqoo dhaabbadhee sa'a lama booda dawwalee fi bakka inni nuti itti dhaqee barbaadaa bullee jechuudha halkan keessa 7-8 irraa barbaadaa bullee ilaa ganama kana aduu keessa matooraan Hadiirtee maalee anaa fi ijoolleen saahiba kiyyaatis fiidoo qofa siniin marre deddeemaa barbaadaa oollee Hadiir galgala kana bakki isaatti galan manneen hedduudha bootaa gara nuun jee kunoo ijoolluma isaaniitti hojii mana keessa taa'u jirra malee wanni biraa takka hin jirtu amma furmaanne jechuudha. Kana amma wanni sun gootan isin koomentiin hojjabeessaadha. Akkasii uummata keenya wanni akkanaa kuni hedduu ammaas deebi'ee jira. Yeroo hedduu gaa an ni beektan uummata keenya. Akkuma fudhattu yeroo hedduu lolee akkas gaa magaalaa kana keessaa waa'ee kanaa kana salphiseen ture. Garuu uumaatii miti an kara kiyyaan jechuudha. Ammallee tarkaanfiitti waan godhu jira. Nin tattaafadha inshallah garuu isinii wanni isin haasoftan waan biraa wanni akkaataan itti jiru waan biraa wanni isin naan jettan waan biraa jechuun amma akkamitti na laaltanii isin bifa jechuun uummata kana hojjetti hidhannaa qabuutii bifa akka malee isin ilaalaa jirtanii an garuu akkas keessa jiru maaliif yoottanii dhugaa rabbitti akkuma agartan kana mana duniyaatis kunoo eegaan dhiisee ture agaruu jirtanii duniyaatis fiiduu maamuruu dhiiseetiin taa'u jira. Sanumaafuu gaa ammaan tana rakkinni akkanaa kun eega dhufee ol lama kaasa keetiin jira Hadiiris akkasii namni hedduu ijoollee hedduu ala kanaas ture harrumaan tana ammumaan tana nuti ol seenneeti akkaataa taanee uummata keenyaaf eebsina xiqqishoo illee ol baane malee kana fiidiyoo dantaa irraa maruu hin qabnu waan akkanaa kana dhumatee uummata keenya asirratti du'aa nu godhaa isin jaa waan biraatii miti ammaas gaanuu fi uummanni waa godhus waliin lafaa kaanee jirra. Egaa namni kun uummanni siirii godhu kun akkaataa tokko qaba.
akkaataan isaanii kuni yoo mana isaanii dheeyite kaan lafa dhooqaa amma duraa sagartanii jirtanii sanumaafuu nama hedduu yoo yaa'an malee nama takkaa filamaa yaa'anii ammaasii balaa addaa irra qubatan kan jehuufiin ummata kanillee xiqqisho dhaabbadhaa jeeni na jedhanii kutanii agaruu jirtanii ummata keenya amma fiidiyoo dhumaatti nu wajjin turaadha.